Evrosya sê roje êrişê Daişê ser Kobanî dewam dike. Li em ana nav bajarê Kobanê ne demekî berê evelûn karin biaxivin dem baş top ravekin top ket ku li bo darana dikarin. topekî hînanû ket ku Evvela bir millet. iyi milletî. Ev çeteyê Daş çendî durin ana? Valla evvela ona li bir millet no. Ona geldi durun ağaçtı. Belê. Rewşa we çi ana rewşa we çawa? Ona rewşa me baş. Rewşa me Baş. baş abi. Awanekî ket berme ana. Awanekî Daş ket berme. Ket ser bi malekî. Malekî? Malê Sevînan ew medenî. Malê wan dixin. Belê ev sî û sê roje êrişê çeteyên Daş ser Kobanî berdewam dike lê em ana bajarê Kobanî ne em ber şervanên YPG'nin. Rewşa we çi ye duruma we? Valla durum ama gelki boşa u serketin tamamıya u ba kume çatal am roj peş kevin u kume çatal am noyne da akha mada bimne hatta nokta kun dawi jane mada habe am jdaf kubran ya khabar nadan و هم پشت حوال خودانه یا پکه یا پجه هم موزی خودانه و تجاری ایدهش نکاند ناف بازار مکهوه و امه تم برخوا بدن حتی دلو بکن جان مده حتی خانیه ما مال کرده بیمنه امه دیسا برخوا بدن بر جمع شروانین یا پگی ایدنزی شروانین کیه هنن اوسوزی جمعانه راست هنه آنجی مرز شردانه و هر کسی جی خواه گرتید موزه یا کمیدا کتیبت شمس شمال جی بمره شمس شمال وقت شروانه کی شمس شمال كتاب شمس شمال موجودة في كوباني لطرد هذه الأوقات داعش والله قادمون وتطردون تطلعون هذه البلاد لآخر ما يملكون ev sê roje êrişê Daişê li ser Kobanî dewam dike lê ev ana li kuçakî nav bajarê de ne ev topê Daş ket li vir belê şervanên YPG demene mîna wek şervanekî YPG توپان سرما داویجنا هی نسکینه توپی خواه توپ و تانگا سرما داویجنا اما وقت ودی ایوارین آوید بر نتاقیه پر توپ جوان آویدن بر تاقیه بس با نتاقیه نقطه مدلی کن نتاقیه belê em ana nav bajarê Kobanî doktorê me nexweşxanê cemmenin em dixwazin bi wan re biaxivin rewşa me birîndara û rewşa me nav bajarê Kobanî de ê nexweşxanê çawa ye em pirsiyar bikin. الدكتور محمد احمد جراح عامه او دكتور دار نسائيه بس او جراح عامه حتى تشتغل شغله ام لفر كي مانا ام اوليكاري حوالي خابكن حتى كو يك جهوالي مجي هبه مجبر نارن و ام نور قلت 10 روز تسليم نارن ماما قال لك باشا ام تشتي بداس مكانه ام دكن تشتي داس ما تشتي داس منيجي هي تختار شخص رنبك باش به جو تشتك داس تنبه او نکنه به شغله یعنی خزامن دو چیه معدات گوته نبن اگر غرفه کمی عملیات جهه چوچک امکانن کسی نشینه همه گی حمل جمع خود درمان بکن و قال کی سپاس جوارا نهاجی هاون اکثر مداکت یعنی هم کیف دیدن